бой. Первый боец из Узбекистана, Сайди Сахаров, Мухаммад Расулхан, локтевой боец. Тренер Магомедов Тилибай, спортивный клуб Андижан, гость из Узбекистана, Дилмурод Ломанчула! Его соперник справа от меня, красный угол. Докtor 20 лет. Его составляет метр 77 сантиметров, 70 килограммов. Тренер Алтын Сакеев, спортивный клуб «Сади». Его профессиональный рекорд БМВ, 4 поединка, 3 победы и 1 поражение. А вот встречай своего бойца! Бататабов Нурматов Арас!
Widzę wrócenia Polska, приглашается в октагон. Организатор и вице-президент Федерации Айвас Файтинг Чемпионшип Абдулмалапов Лорсики. Молодец, и новый чемпион, обладатель пояса весовой категории 70 килограммов. Аран, это ваш боец. Великолепно! Огромная благодарность хозяину, человеку, который дал нам этот газон, этот стадион. Вчера вы вам тоже нужны благодарность Сергею Зашкову, Рахматуллину и его душевой. Assalamu alaikum. Bana rahmat. Olduk geldiğinizde ben adayım. Koydan beri özmez 10 yaş, 8 yaş, 12 yaş çok hayatlarından uğraşıp 3-4 boyda 2 oldum kaldım. Keçirim sürer. İnşallah buradaki sponsorlar onlardan sponsorlar varız. Araman takip ediyoruz. İnşallah. Ama Aybat'ın organizatör, prezident, Azamazka'na çok rahmat. Azamazka, Muzik'e rahmat. Nefesi prezidentlere rahmat. Bazılara rahmat. Sponsorlara, treylerime, altın saklayıp beni çıkartmam beni çok etmem. Rahmat size. Rayka'da sponsorumuzda Ökürek'e çok rahmat. Ökürek'e kırmızı öpek bölümü ve bizge hiç de paylaşka oldu. Hiç kaçan nasıl bölümü biz problemlerle hiçbir ispat değiliz. Prosta bizi başkalar Cemal oydu, oylap aldı. Prosta biz patriot adamız, arabanlar bir yol çayın oldu. İnşallah Cemal bölümünü sizler için, Aslanlar için. Ладно, новый чемпион. Отдается Урбакова Савр. Павел Савр переигрывается Шорохова. Turnier bitti. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Özgürce stadionun meyvesi. Daha doğrusu telegramımızı Şeranekas. Şorохова. Alanlarımızda. Buyursa, Dağda bundan da bir şampiyonlar alanından çıkartıp içeriz. Rafa.